Guche ningi nende nisiyo kujiri watati kangavana na Omero na MCA bambunge ya kaunti u na ninyuma ya MCA bambunge unende kumenende bunene barwa ira ngavana Mwangaza arandikite kuriana na mubango yombazi ntire kwendekethwa ni MCA bambunge ukiri barwa eke ngavana Kawira awite ati itware MCA bara kwa lula mendekithia ya minister wa kigina ni kiuta tena watho abatina kioto kiuke kikatiba bunende bomba kulemi kinyango atenere kwiriro kubwethika ndeni ya kaunti ya Meru ikiolelwa njuri nchikini thirite kiambiririo ntubo ya bura mutugi kare autotariria kumania na banjeti ya mwaka jwa thirikari ya mwaka jwa 2023 gwita mwaka jwa 2024 jura kirio wandinga bana wa Meru Kawira Mwangaza atengete kigina kya milioni 15 na kiri kigina kyo milioni 3 chiari chambasare ara milioni 10 chietaga kiri mirandi ya witi na mbere na ndiba mweba MCS ne bachumirite na mateta bakiuga kagite na kamwaka jwa thirikari juria kwikoingwa bationete mirandi igi kigina kya milioni 12 baingi bao bakiuga kigina kikira bonete ne kyambasare kiranga bana Mwangaza arathiurungite akinenkana irantuko inkai ikorokete fund 15 million imbasare cia milioni 3 agire agire so milioni 12 road transport and energy inkwenda Mwangaza ya MTF indemeterete muno yo ntubura mwagura etera mwana ewa out of 15 million iri kinyeta wondi akone meri leti alete milioni yana 3 na nande kumane netagarere ura kwithira wandi mwitegunikite kumana kigena kya banjetire gutumika thaiji nekirikanwa kinya bamwe ba MCS ne bekinyite kirembunge ya seneti gwikia mateta jao bakiuga wandi chao ni itengi ni thirikari ya ngabana Mwangaza kire kuona mirandi ya witi na mbere na ndi bamwe ba MCS ba Meru ni bakarire nthiguru na baikunya gutu na kuona ne bakende kithe kire banjeti ya mwaka jwa thirikari jwa 2024 gwita mwaka jwa 2025 bakamithithia batengete omurandi na kigena gyacho ira na kimoni moni bagwita program based budget na mutarata jo kumithithia jwa njira ara mbunge ya Meru ethire gikuru kya NDP riu nyuma ya kagite MCS bathiurunga kirowandi kirikaro mwingi bya kuboria ni mirandi iriko bakwenda maturene na nyumene bakurukia county fiscal strategy paper na nyumene MCS bathithia gikaro kira bethire bagitariria Mumeru mirandi ira batengete kiro wandi bakiuga kumene na mathabu jao batengere wandi kigina kya milioni 45 itukarite nde tukaanalyze mantu bubwega budget cha Meru budget ya 12.5 billion pura turendete antu betu maendelea kara na mashinani hii formula ya kuga kina kya Meru equally kenda obunka wondri tikethire eti nyuma ni rengi so maendeleo yagawaya milioni 45 tuko inkai korokete rwangirwa kigena rwarutongerete ni waziri Ibrahim Mutweri kire thirikari ya Meru bethira bagituma baruga mbunge barugere moroto jwajo kuga watho ne buni ni amemba ba kamiti ya banjeti ni uria mbunge ya korokire county fiscal strategy paper etethithiritwe kinyama ugaruruku barugere bamwe ba MCS bethirete bakimeringira guru gavana naandikite barua ya page 10 akiriana akiwa ngwira twathirite tukirita turi assembly ngwichi otheri na we ngwichi otheri nondo angaimbia kuira no angaimbi barua inyete kweleka kona ne batu assembly utengo tukurita wananchi wewe kwa authority MCS ba Meru county bathithia budget ikariu governor wenu Kawira Mwangaza na reanite na budget yu na andika barua ya nabuni bu no mithoma kuongwa ati kuelewa exactly mbio communicate na members bila kitu kuelewa ni ati Kawira na areanire nambi na areanire budget ende budget ikathithwa batiomba kweja kumirita kumikanso yonde pagwe bakuthire yao kabwe abwathurwe bwengabana gabana 45 kutinge ntu yake ukuganga no mwanka everyone ndijukie 45 million ujone munini wa mutongiro baraba ingekere mbunge uzipola kinya akiuga gote watho buni tora baruga ejethirete gitariria sheria ni gwitikiria
CFSP ya subjected to public participation. Maoni ja wananchi jekirwa ku na maoni ja wananchi jekirikire budget, maoni ja ngavana na timu ijekirikire budget kana bira bakwenda kuthithia bira getwitete imbeja ciotheri cia mandansi cia create awareness cia kuthithia sensitization cia kuthithia menga nteto ite kumenyekanire kono ndu tiomba kuthithia awareness o create awareness, o thithia sensitization, o thithia civic education na revenue department ya health mwajia na thithairwa civic education akathirwa sensitization na agakirietira awareness kana inda wagurairwa bunge bogwika werune MCs bane barikanĩtie ngabana Mwangaza kagite negasiaza chakithwano kia mwaka jwa 2022 wirane bwabware kunenkero wandikigena kia milioni 100 na ko baruga thaiji bekirite wandikigena kia milioni 45 no njirene baada ya kugedia kuingia wirane bwawe kire manifesto augete vero wond akanenkanira 100 million per wond riu no ngaka revise the manifesto na bati torageretie nginya kumutethia no ketha twakwekwiriria milioni igana fortunately turonire 45 million but still 45 million yu tuonete na korwanio akiuga tucoke 15 million untu bobo wa thirikari ya Meru kwethira bakiregana na budget ire kuthithwa ni bwithite bwikinyira na kuringithia bamwe bakari bara bethirite bakimenedia thirikari iji ngabana Mwangaza governor tukaibwa oandikire barua eko fwago kana kurekana budget eu proposed by the MCS tukaoria atiri uwe uramwire mbeca icia Mumiru iria mubukone waku uretaire antu mandubuti ubaretaire mirengeti mwankari ni bibi utoma the program based budget eretwa in the assembly ure wandika an objection letter ekoreana niyo na nandi ni untu ngabana Mwangaza nonene kuria kugwatana na budget ije kuthithwa no kagite na kana bwatongeria banjuri ncheke bare rugendo nero guchwangwatana gatigati ngabana na MCS wa mwana atongeria bange barabathuri na kura ya nenkero majukumu ya kuona Meru tukwaria sauti imwe na tukwendana nikenda Ameru baringi kura bagatetheka MCA wegembe isti Titus Murethi ariuga gute ngwataniro bakwenda ukeja kwethira ngabana Mwangaza atekira kirore kire budget ira bathithitie na nkuruki bakiuga no mwanka ngabana atarire mirandi ya budget ire gutumika thaiji Meru na kwarikana nyamuntura euro na kwari kuzuma ntwa ngwataniro batwe na ngabutura buri Meru benda twatanira ngwataniro wondi fandia milioni 45 withire wona milioni 3 na ndikioria ni atiri ngabana Mwangaza kada wikira budget eu kirore gugakaratia na kumane na bamwe ba MCS bobo ne buku gakara gagwithia ruari ukona upingane na budget ya tukuthithia mwananchi base turenda gwira kawira Mwangaza turathuranirwa awe senate temirwa isenate tukathuranirwa awe tutuchokete na nyuma budget ine ane tukaritana tuteathukanira awe Meru au onara ora senate uko juu uko ndo tutaachana na we senate no ya twathurana county assembly Meru na ngavana kawira Mwangaza riu ni gutegera na kuona kethira ngabana Mwangaza gekira kirore budget eu na kethira daga kumikira kirore MCs ba Meru bagaitia kwathurana nawe kire mbunge ya senate kana gukethira gwikarate aja Meru ni gipindi kia gutegera na kuona 45 million. Kiripotrante tosha weru garo siasa rea kwa rieto ni mutuge kare